Okay, dagiti tumapay apo nga mga blaaw. Kuna na dito ay atay man lalarin-larin manong. Siak ni Roda Peralta, 20 years old. TG San, KSA. Merry Christmas in advance po. Kuna na pa ni Salvador Tatel. Sakpa iti amin. Kablaawang kayo manong itinaimbang daw. Ken rabi iyo dita. Tata. Dekes kuman manong tay long distance nga ayat para iti pamilya nga dita Pilipinas from Bads of Riyadh. KSA. Linda, nagkapumot kini Linda kay may porat. Datay man sa Paskong darating ni Freddy Aguilar. Kabsat dedicated to Alipio and kay my family in Isagana, Santiago City. From Linda kay may porat in Israel. Thank you. Sa Paskong darating. Okay. Nagapumot kini Keith Maynard na imbag nga rabi iyo. Kuya, request ko man tayo sa Paskong darating. Kunanda. May kadwa nga sa Paskong. Para kadagiti pamilya dito Pilipinas, kaya nagiti amin ang ganun iti programa yo. Kunanda. Sige pa. Siyempre, kini Ate Angie Ragwal. Kunana. Hello kuya, in ating GM request yung kantang I Have You. Dedicated to my brother Daniel Bangkili na my birthday. Ng December 15. Nalpasan ay belated. To my loving mama Denya sa December 17. At syempre to all FDD Hong Kong chapter members, to all stakeholders, FDD admins, and FDD followers. Nako, kompleto dahil na. Kompleto. Ngaro, doon na ito natin umuno ng request. Madlaw mulat tani babae. Madlaw mulat tanon na pagustuhan. Idirabi nasapa agriing nakangit agpampamusik. Nakaisaganan iti pamigagwara na'y dalimanag. Madlaw mulat tani babae. Madlaw mulat tanon na pagustuhan. Idirabi nasapa aglaba. Nakasalapay ngawan paininit. Ubraan na amin siraragsak sa daydayan. Madlaw mulat tani babae. Madlaw mulat tanon ay pamindwada. Idirabi agbalsik pa'y di kayo. Agpasturnuang sa agarado. Ubrahan namin siraragsak sa daydayan. Apo iti awang kami dito sa Santiago City ta kami apo dito palaymi recording. Tayo sa Domingo mismo, kada ni Domingo at po pagtukarami apo nga importante. Iso nga nag-recording. Madlaw mulat tani babae. Madlaw mulat tanunay pamidluda. Idirabi naladaw agriing agpagpagkang aglipi-lipi. Madinga agsawag laladot nga magdaydayan. Lalarin-larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin. Tipit-tipitin, tipitin, chinirin, chin-chin-chin.
Diretso sa nata ka Aruba. Oras ang aksoy suyabag. Nagsabong kenayat tayay pa'y tigasan. Nagsabong kiniliw datu kenriga. Awan laeng mauri kong nga kaasing kaniyak. Nudilaeng kalang mamapupuya. Malipot pa'y idisi katay pinmanaw. Binilbilang putipet sa tiinal daw. Sa mapulok at kaluti mabilang iti mayo. Simbang pagkabiag kong imsyak nilipat mo. Alabigbigyan man mo siyat matladay di. Inkainay ayat ya duwa karkari. Agsangsangit daytoy pusok mo. Malaglagit ko dagiti. Daydi ayan-ayan ngayon ka pinerdi. Nagsabong kenayat ay pa'y tigasan. Nagsabong keniliw datu kenriga. Awan laeng maureng tunga kaasing kaniyak. Nudilaeng kalangang mababuybuyan. Manikot pa'y idisi katay pinmanaw. Binilbilang putipet sa tiinal daw. Sa mapulok at taluti mabilang iti mayo. Simbang petkabiag kong imsyak nilipat mo. Alabigbigyan man mo siyat matladay di. Inkainay ayat ya duwa karkari. Agsangsangit daytoy pusok mo. Malaglagit ko dagiti. Daydi ayan-ayan nga inkapirnerdi. Agsangsangit daytoy pusok mo. Malaglagit ko dagiti. Daydi ayan-ayan nga inkapirnerdi. Agsangsangit daytoy pusok mo. Malaglagit ko dagiti. Daydi ayan-ayan nga inkapirnerdi. Okay, dagiti apo pangablaaw kan kitaw nga da damdamami apo kantaan dagiti basta mapukul mo apo iti umunang pasat ti programa. Kunang arot ni kabsat nga sali kayog Perfect Christmas man manong para kadagiti amin nga dungdungeg nga taga buong Ramon. Agyaman ak unay manong and God bless you kunana. Damdamata pa'y kantana adin tunuwa third set. Ngarot kunana pa'y ni ading Ninya Gale. Ito na. Ata, Naimbag nga bigat yung manong para Christmas tayo. A perfect Christmas para ti pamilya kita Pinas. Thank you. And nan nagragsak ti awanan. Nagragsak nga Paskwa. Ay naragsak nga Paskwa ken narangaya barutawan tayo amin karuba kunana. Yeah. Kunana wat ni Marilyn Aliovida Mike. Tadi si daon sa di ba? Naragsak nga Pasko ayo kaaro ba mabalin ti ag request iti kanta nga may kaalo nga pasat ti programa yo sir ken balong je perfect Christmas may sagot iti pamilyak italamot ifugaw wag yaman aktoy pagayam yo Marilyn Mika iti Hong Kong. Oh, siyempre nagapumot kini Gemma Andres Jacob. Hello manong atay man Christmas song nga sagot ko kadagiti Jacob family and Andres family to sagat nga tatoy sagat Cordon Isabela agyaman ak manong ko ana
Ngaro dagor kata ikan taman ti gundaway dahil nga sonata uray no umuna pa lang nga paset iti programa ta Perfect Christmas. Wan uray ta kuamo at uray ta tiyempo mo iti Pasko. Ngaro. Naglamis ka raw. Wan naglamis kita nyo naka sweater kami pa nga duwa. Ayan, advance Merry Christmas, manulang aldawan, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 days more to go. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Suya by more. In a party or dinner for two, anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town. Children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town. Children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Ayan. Nagtarakit pukis mo, nagtaerti takden mo, nagtakal tamasas mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, patitirong apandakarisyan. Nunag na kanti kaaduan, talyawan datapos tura. Ako
abagim kaay ayuda apermi ngemanian akituk ni tilaing muwa ng pili sinarap mo na'y babae anang pirdit kinalalaki Sino ipandiling kinalalaking nakaduling aglaba kinagkupin agaw awil kapay ti upin agplancha kinagsagat agpisukin agdingding daytag naganap mo iti ka pipiling adu kanut pinaspasanit mo inararem sang pinanawan at dapay tinagsamal na matinga ikalaysan aring napaikit na dalisan inalampay anina anyat at tapirupang nakasarak sulat na bakna Sino ipandiling kinalalaking nakaduling aglaba kinagkupin agaw awir kapay ti upin agplancha kinagsagat agpisok kinagdengdeng daytag naghanap mo iti kapipiling nagbayat abuyaen tabagin pa'y tiyag palengke agogas tinanganan kin agsibuk ti masmaseta at damit tay makibarbartek ka kin kalat nga agtaray ka at daytan itudo tasalapay kumabasada Sino ti pandiling kinalalaking makaduling aglaba kinagkupin agaw awil kapay ti upin agplancha kinagsagat agpisok kin agdengdeng daytag naganap mo iti kapipiling Sino ti pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kinagkupin agaw awir kapay ti upin agplancha kinagsagat agpisok kinagdengdeng daytag naganap mo iti kapipiling daytag naganap mo iti kapipiling daytag naganap mo iti kapipiling